Sabarataan urang pantas menerima hukuman dosa. Allah tu pacangan menyuruh Al-Masih menyelamatkan urang badusa matan hukuman dosa, ujar bubuhan Nabi. Kehidupan Nabi Isa membuktiakan amun sidin tu tadi panyalamat nang dijanjiakan Allah. Saikung babinian nang masih bujang pacangan batianan lawan maranakakan saikung anak lalakian, ujar Nabi Yesaya. Ratusan tahun imbas sabdanya Nabi Yesaya tadi, kaya itu jua takdir Allah tadi diganapi wayah Siti Maryam batianan lawan maranakakan Nabi Isa. Nang kaya tak tulis dalam kitab suci, mujizat kelahiran Nabi Isa membuktiakan amun sidin tu tadi Al-Masih nang disambat Allah anaknya. Sosok Nabi Isa menampaikan zat Allah lawan kuasa Allah. Buktinya Nabi Isa mawagasakan urang nang garing, maampuni dosa urang. Imbah itu sidin membawa urang batobat lawan Allah supaya baulihi hidup nang kakal. Nabi Isa mengurbanakan panyawaannya lawan sidin jua menebusi dosa umat manusia lantaran itu kehendak Allah. Tapi imbah itu sidin hidup pulang matan kubur. Artinya kuasa sidin melebihi kuasa maut. Nabi Isa basabda, "Aku bakuasa mengurbanakan panyawaanku, tapi imbah kejadian itu aku mengambilnya pulang." Jadi hidup Nabi Isa pas banar nang kaya hidup Al-Masih nang ditulisakan bubuhan Nabi Bahari. Hidupnya membuktiakan kabujuran kitab suci nang kada kawa diubah manusia. Bubuhan Nabi Bahari basabda, "Ya Allah, firmanmu itu sempurna lawan kekal." Nabi Isa basabda, "Langit lawan bumi pacang langlam, tapi sabdaku tatap salawasan." Mulanya Allah mengadakan Nabi Adam lawan Siti Hawa biar bubuhannya kawa hidup bahagia di hadirat Allah. Tapi bubuhannya kada percaya lawan kada taat. Lalu waita pisah lawan Allah lantaran dosanya lawan aibnya tadi. Ada tertulis dalam kitab suci, sabarataan orang sudah badusa, lawan hukuman dosa tadi itu maut. Soalnya orang badusa kada kawa hidup di hadirat Allah. Tapi nang kaya Allah menyediakan domba laki supaya mati gasan mahurupin anak Nabi Ibrahim, kaya itu jua Allah menyuruh Nabi Isa supaya mati gasan menebusi dosa Bani Adam. Bubuhan Nabi Bahari basabda, nang baiman lawan Al-Masih itu pacangan diampuni dosanya. Lantaran itu tadi bubuhan pengikut Isa Al-Masih talapas matan azab neraka lawan pacangan hidup lawan Allah di sorga salawasan. Imbah hidup pulang matan maut, Nabi Isa basabda lawan bubuhan pengikutnya, "Lawan kuasaku, bubuhan ikam harus mahabarakan lawan samunyaan suku bangsa, amun Allah maampuni dosa urang nang batubat lawan baiman ke aku. Imbah itu, aku pacangan menyuruh ruh Allah mairingi bubuhan ikam, supaya inya pacangan menunjukakan kebenaran lawan bubuhan ikam. Imbah itu bubuhan ikam kawa hidup di jalan Allah." Di film tadi ada lahung nang batubat lawan inya menjadi pengikut Nabi Isa. Imbah itu Nabi Isa basabda, "Dosa ikam ku ampuni, ikam selamat lantaran ikam baiman ke aku." Amun orang diampuni dosanya, inya pacangan mengasihi Allah, ujar Nabi Isa pulang. Nabi Isa juga mengiaui orang supaya mengumpati sidin. Di film tadi ada jua maling di kayu bapalang. Inya baiman ke Nabi Isa, lawan inya minta dimarasiakan. Lalu Nabi Isa basabda pulang, "Hari ini ikam pacangan umpat aku ke sorga." Urang nang hakun jadi pengikut Nabi Isa kawa bapandir langsung lawan sidin melalui doa nang kaya ini. "Ya Allah nang maha suci, ulun ni bersyukur atas kasih pian. Ulun maakui amun ulun ini urang nang badusa. Tapi ulun bersyukur lantaran Nabi Isa mengurbanakan penyawaan sidin gasan ulun. Ulun bersyukur jua lantaran sidin menabusi dosa ulun. Ulun bersyukur jua lantaran sidin hidup pulang matan maut. Jadi, ulun hakun maumpati Nabi Isa jadi penyelamat lawan junjungan ulun. Ulun bersyukur lantaran pian kawa maampuni dosa-dosa ulun lawan membuka akan jalan nang baampah kehadirat pian. Mudahan Nabi Isa memberi ulun kuasa gasan hidup ulun supaya dihargai pian. Ulun minta supaya ruh pian nang suci mairingi ulun wan memadahkan lawan ulun jalan nang lurus. Mudahan ngaran pian dijunjung di seluruh dunia. Amin. Nabi Isa basabda mengenai bubuhan pangikut sidin. "Pangikutku mendengar suaraku wan maumpati aku ginjua pinandu wan bubuhan pangikutku." Bubuhan pangikut Nabi Isa wayah ini rajin bakakumpulan lawan papadaan.
nang menyayangi wan maumpati Nabi Isa. Bubuhannya berdoa lawan sidin saban hari, membaca kitab suci, maumpati cara hidup sidin, lawan pulang bubuhannya mengasihi orang, nang kaya Nabi Isa mengasihi kita. Ganangi sabda Nabi Isa wayah sidin naik ke surga. Segala kuasa Allah baik di surga maupun di bumi sudah disarahkan ke aku. Ganangilah, aku mairingi ikam salawasan sampai pahabisan zaman.